Rasa bangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subuh buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan tiang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirip tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subuh buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan tiang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirip tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti
harus memilih. Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang terlarang. Hapus ye peninggalane, suodang je adi ngeling, mirip tua rejodo, kemulakwang ne jani kenehe. Mirip dewek beli lekat, tu sing buat rakan nadi. Mirip dewek beli ada, tu sing buat nampingin adi. Dini di kamare sepi, pedi di tiang ngantosang ragan beline, nanging beli tu sing teke. Mire beli ngemobogen, mire beli ngelempasin, sakit rasa kena beli macam SMS adi. Andai yang beli ngidang memilih, beli sing kenal ngajak adi. Andai yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengah adi sedih. Bandingan beli ada, setengah adi ngeleng. Adi ngeleng, adi pedih, jalanin cinta terlarang, ngajak beli liunan sebet nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Andai yang beli ngidang memilih, beli sing kenal ngajak adi. Andai yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengah adi sedih. Bandingan beli ada, setengah adi ngeleng. Adi ngeleng, adi pedih, jalanin cinta terlarang, ngajak beli liunan sebet nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Adi ngeleng, Sayang, maafkan aku, karena aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau rindukan aku. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli
teka tatkala adi ngarepang beli sing kasta teu ada tatkala adi rindukan beli. Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarah alak-alakan Dani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mangkap-mangkapan Dani nak selingkuh terang-terangan mirip Niki ciri zaman edan Aim kok malah meedengan dosa kok jadi kebanggaan. Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarah alak-alakan Dani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mangkap-mangkapan
edan. Api dan ngomong jarah alak-alakan. Jani nenya momok mati tokang. Api dan nak selingkuh mangkap-mangkapan. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan. Dosa kok jadi kebanggaan. Gede sarang kudu sujati ini nak menjodoh di kehidupannya sana di umur. Enten ya elingang ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan. Kanti sab kekinan mu berpencerahan. Yang peskoni alih kanda di belanjang. Kaden lingorahan hate tua titipan. Mani mati sing mau bekel empugan. Hidup di gumine nyalanin hukuman. Jele melah karmane pidan. Pencerahan lakar dadi tuntunan. Anggon bekel mani di kedituan. Larang mati kaya melahu berputaran. Nanging tangkil ngajak mitra. Otani pragat di swarga. Swarga medini skala. Apa swarga samping pak. Temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian. Saim ngemang pencerahan. Sing carane viral bidan meli tulang di penginapan. Nugen mebuang-buangan. Jajak kukus meliti ketapian. Meli dulang ditu di penginapan. Beli fokus melajak kerohanian. Boya beli buang sengidang nahan. Kaden lingorahan hate tua titipan. Mani mati sing mau bekel empugan. Hidup di gumine nyalanin hukuman. Jele melah karmane pidan. Pencerahan lakar dadi tuntunan. Anggon bekel mani di kedituan. Larang mati kaya melahu berputaran. Nanging tangkil ngajak mitra. Otani pragat di swarga. Swarga medini skala. Apa swarga samping pak. Temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian. Saim ngemang pencerahan. Sing carane viral bidan meli tulang di penginapan. Nugen mebuang-buangan.
carane piral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan. Jajak kukus meli di ketatian, meli dulang di penginapan. Beli fokus melajak kerohanian, boya beli buang sengidang nahan. Dan pedoman tu sing nyandang lakar seselang wireh bani melaksana pahalane mengantosan melibubuh di jalane nganti pekore ngatot mulai nasib tu sing nyidang leden ditolak kena pidana bukti saja ne subengena pasang ngilongan sangadetna melibubuh di jalane nanti tekore ngatot mulai belinya dia nerima kau sanggup kalmiara buah basang adine netan pedosa keto masek kenilo beli janji satya mirip subuh suratan jatuh karman belene mogi swetcha yang witi bahagia kewakasan mogi swetcha yang witi bahagia kewakasan. Nasib tu sing ngidang leden tu ditolak kena pidana bukti saja ne subengena pasang ngilongan sangadetna melibubuh di jalane nanti tekore ngatot mulai belinya dia nerima keto masek kenilo beli janji satya mirip subuh suratan jatuh karman belene mogi swetcha yang witi bahagia kewakasan mogi swetcha yang witi bahagia kewakasan mogi swetcha yang witi bahagia kewakasan
zaman kali juga benar pelehe sing karuan kerasa suba mebade yen ngomong aneh bener jama kejang aku bener syarat teken kepentingan mati ibang hidup kai liunang anak ke jani ngurus basane pendidik yen ada timpale maju ngalang ya sakit hati ulian rasa iri hati cerita pewayangan Mahabharata Ramayana hina ke angon sesulur boya dati ketuladan raga hidup di bumi ini tuseng adone abadi disanggut dini mangut ditu mangut yening ditongos makuli suba beleg lebian daya kami nebuk kesengkuni dua genut kurin pisaga angon pedidi sengada sekadi babakan pole ajanya mane pedidi rengkepin momo angkara sekadi idur ya dana cerita pewayangan Mahabharata Ramayana hina ke angon sesulur boya dati ketuladan raga hidup di bumi ini tuseng adone abadi harta mewah pangkat teken kedudukan maka jangan tua titipan Vasudewa Kutumbakam kita semua saudara suod iring aja timpan yanin diharap atasan solah sekadi sangut dini mangut ditu mangut yening ditongos makuli suba balik lebian daya kan dinebu kesengkuni dua ganut kurin
sekadi babakan pole ajak nyamane pedidi rengke buen momo angkara sekadi idur ya dana Yening ambune paling keampehang angin adonan pada as kewala tresnan beli endaka di bulan ane masunar galang yang beli subeng orang kengkel kena beli ane buat beli bakal bang beli isin hatin beli nih berkejang gelap adik uen pidan iraga presida lakar mejang kepalan uen pidan ja hatinya adonan pada as kewala tresnan beli endaka di bulan ane masunar galang yang beli subang orang kengkel kena beli ane buat kang beli bakal bang beli isin hatin beli nih berkejang gelap adik uen pidan iraga presida lakar mejang kepalan uen pidan ja hatinya rahang dewe adile pidan iraga presida lakar mejang kepalan uen pidan ja hatinya rahang dewe adile manahe subaca duseng hidayang nang kita
ada nih kelurahan terus terang dan mengkembang uli klatak bayan beline aningan can berubah sing patung cara aneh pindah Yani adi sai ngambek Yani adi sai ngamres tu sing polos cara dipidang Rubas pidanan numur tunangan Sola adi melenan pesan lemah lembut saha pengertian nanging jani sangat berubah di sumber kekurangan tu sing dadi tawa JKT ngawang kena pendidik pasumule selesai ilo tusing dadi berakhir saja pidan beli sabar lo stada sabat namping lo kesabaran ada batasnya jani sabar beli ne baiklah ne ada tu apa deh mebohonga uli kalau beli nanggahan lo sabar ne ada di hati Andina cicenge kasalah Cicenge ane keselak dibucuk Sinahnya pastilah karena negat Kesabaran ada batasnya Beli boya jabatara Kesabaran ada batasnya Beli manusia biasa pidan beli sabar lo stada sabat namping lo kesabaran ada batasnya jani sabar beli ne baiklah ne ada tu apa deh mebohonga uli kalau beli nanggahan lo sabar ne ada di hati Kandina cicenge kasalah Cicenge ane keselak dibucuk Sinahnya pastilah
negut kesabaran ada batasnya. Beli boya jabatara kesabaran ada batasnya. Beli manusia biasa. Sebatas menimpalin adi curhat, sebatas menimpalin adi siopeng. Iwala ada anak sesai, Allah beli sing juari teken anak di sisi. Adi kuranan timpa beline nitip beli jaga adi ia luas kepesian. Nirana beli harus jaga iman. Nak alo jaga nadang layu bunga. Nimpalin ragan adi perdidian. Apa sendirian bilang petang kedinginan. Beli anak muani biasa ulian sai jada dua takut nih kal ada apa. Dia stone adi dua jaga diri. Kewala tiraga elumuani. Jaga beli aneh lupa diri. Miong dampingin bepindan sinakal cagrap telahan. Di kene ingu karena beline. Yang nimpalin adi sebilang wai. Mirip adi merasa kesepian. Bengang pedidian ingat kening kurenan.
sebilang wai mirip bang adi merasa kesepian bengang bengong pedidian ingat kekening kurenang. Yen ma kita bubuh kembalian, yen ma kita rujak kealihan, nanging yening adi nage melali ke bulan ampuh raya beli itu sengidah. Yen mah kita baju keanggahan, yen mah kita HP keulehan, nanging yening hadi nage melali ke Jepang ampuh raya beli tonde ngidahan. Di bawah nawa keginan beli sewayang tuah ngaret padang adi bonawang keginan beli sewayang tuah kuli serabutan deh balik ken ragan adikne sabar malu